Good morning, Mayam Kurumjari. Notice into TV na ayu kudungi sandok saba news analysis program da talk show Mangangcha na Mayam Butaram Nokshari. Ngasi Manipur da phone riba tongan fauses in the yaw riba maru fausin kar khana nabidama kugi studio election na lebire Mayam thoidok induna sa khangna raba Atharan Columnist was a ming when Panjarabada Dr. Yengkokpam Dhakeshwor was abusu taram noksari was a han bada ngasi Manipur da phone riba tongan ba fauses in the yaw riba maru fausing asi amtum thamjagyo Huilan Pau the Yoribasi walk up Amendment Eki Mayokta Sangsilak Bakongjang Kankan Kansilak Lay Egasi and Doctor Sizabagi Kongjang Sangsilak Bayai Arab Ali Pre movement Gurung Set Padagi Garishu Long Lay Kangpok Pilantong Naba Alu Bora Marakta Tonaki Mio truck long with the soak lay Aduwe Kobru Amasung Tangjing Sing Kabada Ngak Sientrabadi President Rul Lotoka the Bani Haiba Aduga Kuigi Naharol Gitodanga Wakap Amendment Act ki watok Mairik Pidagi Majaubi Kadori Narendra Modi down Amit Shah by BJP high Bakolauna Singba Manipur Nilan Kre Aduga Anishubata Ziri to Imphal Railway Line Gi project Atu the Loishinaba Tabuk Packet Kani Haina MP Lesem Basana Zawboda Kangalale NNCN K Amadi India Lenga Ki Ceasefire Agreement Chay Amasangdo Kre Duga Awagi Makutagi Manipur Bukalakiba Marui Batodang Lokiba Maras Nursinga Kaufade Joy Singh Duga Kogi Sale Express the Sidasuki MP Sanaza Boda Firakiba Paukum Raya Saba the MP Sanaza Bonaziribam Infal Railway for Jeki Matang the Hankiba Wahangi Paukum Pirakli Atoba the Tabuk Loshilagani Aduga Wakap Amendment Act 2025 Mayokta Kongan Kansin Malep 3 Wakap Amendment Act Handoktrabadi Itanta Sizabagi Kongjang Power Sangsilakuyai Aduga NPP na Ekasigi Mayokta Lay Haiba from Singtonga to one of houses in the phone of Habataraja. Han City Kugi Kugi MP Uriba in Tos Lesim Sanaza one Hankiva Equiziribam Railway Infal to Jiribam Anisigi Kui Railway Sig Loshin Magi Matang the Hankiba Wang Amui Pokum the Ministry Saitigi Paukum when I could atu with the Lush Legan have welcome Pondro have a poem phone have that Harry Paus the Kamai Bears. Han Makta the notice window television gay UK news analysis meaning Taviro Puno Kurumzari Kui Honorable MP Raisaba Simbasana Zawuna Mana Magi the Pukatli Wapumsi Manipurgi interest Ozik Lady situation my Amrakshida Railway service ama akhoi Imphal yauba haibuse masi hande hauna masigi pros and cons mayam lei ko masi la akanda mitop hengalakani na lai kai issue mayam lei but adu lambi haibuse di akhoi na isolate tawdi yaroi p3 pum lambi phongna ba haibuse di loimak darkar tai ko akhoi anatraga na akhoi si lagun namad leiba ta ko aduna adu yapu loi thadok na kanda haujimaki oina madudi ai idea na ai morality na ai keno na madudi ai protection to why do not equate on mechanism we don't never lambi power lambi Europa have a simidi yamtangai for the podum evenina masigi bosi matam quire panasange lower even matam se India what's our superpower or evaleba amana magi state component state of Oriboko Manipur ki can yodana was it 2025 euro about that can say Canada India the railway how to proceed Bombay to Thana 18IT adai gi yam ai chapsaba kanu du kaure ko adai dagi horakrabani sai sham hengrabane ko khoi India da India gi lediba railway service sai sham gi mathakta leigrabani adu sai chai mathakta leigraba pot asi dai da Manipur da hojik bhauda railway service ki magi khudong chaba phangdaba haibuse masi yamna laibuk thiba pot amani aduga plus hariba pot asina hojik Manipur da pusel leiba pot chai adai chatpi lambi thong yai mayam singa se madi railway protection force leijaba magi tonganba security service leijaba pot ina haiba posila amatung dadi koigi pot chai gi bhara da lut pat tawriba hengaliba khadu yam loina mak masi subside tawu yar kaduri ne buko aduna hai posi yam thuna loisangani hairi singse masi yam thun loisani hai yam kuiman gare ai haijening ji ko yam thuna loisalani haibasi kuiman gare yam thu base akhoi gi kayam thu doino haiba potuna akhoi gi
matam si time framework to ba ngam da pot amadi adum leiri bu ko moina leiri bu pose handa ki tha si da mathang ki tha lo selani ko ne haibu ki wana te yam thu ba haibu si di ai gi mi gi makha pole wari bu ko sahi kun si yam thu ba na mana singam madi nadraga ai gi me se time gi variation leidana ko space ki time gi matam ga mani ko gi art ki matam ga khenai dana ko adumai ma gi yam thu ba sahi kya na sa ba yam thu no haibu do masi gi wang si na ma thu na lo selani si akhoi gi me gi kuiman gare bu ko aduna masi gi mayam se kitang moi gi thu du na to akhoi gi thu ba ai tare aduna kan da la ga thabak si ai di kumang choksel la ni na sumai na thamse ge yam noi je ja ko ni shu te ko laksani sinai ko gi wakap amendment ek wakpa board wakpa amendment ek 2025 gi mayuk ta tongan mafum sing da khung sanction se leptri mafum ka ya da hen ngarang sui ko tongan mafum sing da ko release tu nei ko miam ge ba kholau sing lau ke bai ko gi maroi ba kholau Narendra Modi down Amit Shah bye BJP hai bana sing ba kholau sing na Manipur nin khrai ba pau sing ko tongan ba pau se sing da fongnari hai ba tare ja ek asi gi mayuk ta miam na horoi ba aduga ngasi photo changsil lei ba khongjang sigi punai kamai yeng be wakpa haibuse masi mai keno ne khoi gi Islamic law gi matungina moi gi akoina sum akoina Islamic philosophy tam matam da ko charity or zakat is the religious book of Islam hai ko mamdi haidi kathokpa haibuse akhoi gi Islam gi khwaidingi tawdaba yadra batangai phada posak amani haidana hai aduna wakpa haibasi mayam loi khangna re akhoi gi prithvi gi oba board amane bu ko maram di hai ba board asidai da Islam chasa ba kamu sing asina magi araiba manangamjaba mai kanoma semaga madudai kathoga madugi trust ama madu regulate tawbane maduna khoi kana lejada ba madugi lakhoi phanduna madugi through Islamic ngasagi magi channel amagi makhada haidi school linkhatpada masjid sabada or natraga mi gi mateng pangbada leita lara ana ayek natraga haji chabo any form of Islamic keno amaga mai lenana madugi pot adugi chathanabagi damakta semjaba world gi oba madugi trust amane masi India khakta nate all over hairiba religion hama haiba se phet ne buko haidi masi karamtana challenge tawbu yadaba aina thajagi ba bisi kamai hongdok kadeno thajabadu hongdok tri buk ain thajarak tra kanda hongdok kadabne ba thajari bukti madu kai kaimta lengu yaru phet is phet ari sine buko aduna religious sentiment chokpa adubu state amagi manungda any tawai yai haidanasu maramdi India is not a religious country Islamic country nate or not a Hindu country nate India is a secular country ne buko ai religion puna mapu aduga concept of secularism da akoina miyeng ani khak lei amana western concept of civilization kano da akoi gi secularism da religion puna makse state amta recognize tawda it is a kind of secularism then another secularism amana all religion puna makse recognize tawba whatever religion is acceptable through my constitution recognize tawba asiju a kind of secularism ne ba India gi leri ba magi secularism si di Rakisnangi secularism gi explanation da su khangbi gani amar su khangbi gani me puna mone na khangna rawani India gi secularism si di religion puna maksibu recognize tawba bebha tawba madugi potugi adugi pot amaleba magi concept amaleba ko secularism si da aduna haining badi aina thamjening badi state na regulate tawham intervene tawham di thoi maram di state ama haibasi papal state na te ngawai khoi kano da khoi middle age haiba tare ne ko khoi kano da laiba search in state conflict kayam leigre bu ko west ki civilization da kai da maram di id search ki authority na state ki kele authority dominate tokselakpa maram di mai property hengalakpa mai phet mem hengalakta maram ko people gi acceptance hengalakta aduna adumai to ba conflict su leigi adumakpu India haibasi di any religion amakhakta based over Islamic law da natraga Hindu law da natraga madi constitution na guide to wala mamane ko aduna matam gi matungina Hindu gi oiro aduga Islam gi oiro Buddha gi oiro Buddhism gi oiro lediba religion kuding mak natraga Sikh gi oiro masidai da aikoina state na regulate to bagi magi mechanism ama hapata ragasu hapiba mechanism duna lediba phet adubudi thajaba maduda sentiment ti oheloi dong ne ko aduga sentiment
aduga masigi wafam se kayam sentiment oibano oidibano haibado madusu ngasagi within the Islam da nainaba musu sange bo leidiba tawreiba khoi sentiment na taba ai tawreiba amendment asina leidiba akogi Islamic community singda masi kayam intervene tawre na ta masi intervene tawjina kayam so ekara waida so kari akogi phetu da kayam manghalle haibana singbagi madu within the kanoda akoi criticism ama self criticism musu darka leyebo ko sentiment da emotion da aduna da lawrokpani BJP na lawrokpani natraga adugi haiba natabada ko maramdi haiba posidi parliament ama haiba sidi loina muk debate tawnari nebo ko bill ama pass tawada debate tawnari bani ama tawnari ama loi tawnari bani bo aduna masigi matam sidi da BJP gi MLA oraga su MP oraga su adagi di matam da ngasai Muslim MP su mayam yawi dana ko madugi mai criticism mai keno to mayam sing do koi parliament amada pass tawba haibase parliament sigi mathakta parliament lawki warep si parliament na handok jaba natragari kanamta handok pungam deba mani parliament si supreme deba democratic India keno sidati ko aduna leidiba pot ase masigi potsi kari haina masi lakpa yai maramdi mamangda akoina bill loina pass awakan da farm bill handoki dana ko anu mai tawdana leidiba potche masigi si kari manungda moina intervene tawi hariba state na intervene tawda religious phet masimadi shoi hariba area se masisu masagi debate tawna ba sange sai si potche ko aduna leidiba pot mayam singa si regulate tawdabdi yaroi maramdi India se Islamic country nate aduga magi religious country nate haitare ko magi phet khogi kai haitare theocratic state amanateva India is not a theocratic state, it is a secular state maramasina dharma khudimakpu maning tamna sasawi yabagi hak lei banina hairiba adugumba dharma adugumba religion adugi leriba property natraga magi leriba board magi trust to madu duna state ta natraga political da intervene toroktana mongda ko karmaina state na aduga den leriba phet adubusu adudai intervene state na tawi hena koi leriba mayamgi magi aduda thajeriba believer haitare ko Islam believer mayam sing kari sing na taga Hindu believer mayam sing ado madugi sentiment du soktaba mongda intervene tawgadabne tawgataraga su aduga madu tawi hai tawdabdi yaroi maramdi leriba mayam sing ase maramdi India da leriba property aduga aina sum khanbada sai sidai da say for example Taj Mahal hairoko natraga Humayun tomb hairoko adu natraga Qutub Minar hairoko hai mayam sing ase Islamic khogi Mughal gi matamda sagalamba semgalaba ngaktane adu semgalami sagalami haidana su madu matamduda leidu leibaki oina sembane khogi madu Islam kaktagi oina natraga no kaktagi oina hoi Islamic Mughal singna semgalami haitar Mughal singna semgalami haitar leiba amagi se matamduda India Islamic country na teba mona semgali mayam sing adu ko aduna hariba mayam punamak kai ka mayam punamak se wakpagi makhada leibra madugi seti leibra madu kamaina intervene tawni koni leiba mayam sing ase masi akoi loine na basangi aduga state ki wena semgal poching adudi Mughal na semal ma so ama semgal ma so state ki ubam thoe ko aduguma mayam sing khara sida complication kara leiram gadra aina chingna bado ko sigumba pot khara ai wakhanda lei maramaduna state na regulate tawba tarabasu religious phet leriba mayam sing adugi sentiment soktana mongda regulate tawba intervene tawam toi at the same time aduga intervene tawriba pot aduna kayam solibuno kayam nungai thibuno maduna magi personal life ta natraga magi business ta kayam effect tawi natraga tawdi haibase madusu akoina asagi madugi thajeriba mayam sing aduna madu self criticize tawgum thoi aduga post amicable solution ama da la kan sida post apaboni maramdi India haibasdi diversity ni mayam leiba poni magi masi si kudam moina huji khogi se thangjing de sing ga bada athing ba pir agadi se lotho ona dum thoi sine bu ko masi phet ne bu ko thangjing sing ga ba haiba cherau sing ga ba haiba kaungru ga ba haiba se it is a pet ne bu ko masi kanam sa challenge so we are practice amane pet haiba se lali jo haiba yaro bu ko aina masi pet haiba si da masi wangang ngai leite ba pet is pet aduna hariba potche madu karmaina madu koina protect tawgadagi haiba potche adai da leiba ama palagadi hariba phet tu da kayamna disturb tawi na traga tawte haibana sing masi compromise tawi aba mongda sema kan tu potu
अफब ओइगनेना खली यामना अदुगा सेम मतमदसु ngसागी चिंगनरी से इंडिया सी हिंदू कंट्री ओंथोकदौरे को सीनेबा लेरिबा पोसिंग से हिंदू कंट्री ओंथोकदौरे हाइबा बीजेपी की लेरिबा पोट मयाम सिंग असे क्लेम तौरी को बट अदुमाइना उहनबदी याते अदुमाइना उरे इसी करी मरमगिनो सिगी पोचे को अदुना सुगुम मयाम सिंग असे मरमदी इंडिया दि सेकुलर स्टेट नि अदुना सेकुलरिज्म हाइबसी ngakadabani ama tawre मरमदी द हिंदू नतम मयाम सु लेरिदना को अदुना हाइब मयाम सिंग असे कोइना लो सेम कान स्टेट की ओना सेमगदी मसी आइदी सुमाइना चलनिंगेना आई थमजगे यम नुआइजे बजा कोइ मखा ताब लाक्सनिंग इसिनि कोइ नरसिंह लेखिदबगी सामगा हुंपुदरा मंगा सुबा निंगसिंग थोरम पांगथोखरे नुंगजेंग पुखरीदा हैसोइ तमदना इकाइ खुमना बुटखरे अवागी मखुत्तगे मणिपुर बु कलखिबा मरु ओइबा थौदांग लौखिबा महाराज नरसिंह बु काउफदे हाइब वफम सिंग फोंदोले हाइब तारे हारिबा कोइगी हुजिकी ओइरिबा मतम असिदा कोइगी अवागी मखुत्तगे मणिपुर बु कलखिबा हिस्ट्री दा मयक लाना इदुना लेहौरबा निंथौ असिगी मरमदा अदुगा महाकपु निंगसिंगबगी थौरम पांगथोलेबा हेन फाक्शन पांगथोक दरकार ओइब्रान खंजे हाइब तारे वजा हाइ पाउसिदि कमाइन यंगते निंथौ नरसिंहा यामना कमिटेड ओइबा को यामना तमजनिंगाइ ओइबा आइडियल निंथौ अमनि मागी अखोइ इतिहास साइड नैनबदा मतमसिना परमिट तौदेना इलौजे को मरमदि यामना मसेट मगंब्रि सिंहा सि न निंथौ ओइबा मतमदा लेबा ngakpagi achoba role laugiba integration gi role laugiba leidana ko adai sidi yam kathokpa Herachandra gumba Narasingha gum moi khara haitare ko aidi pura puri total state asina moi gi punsine na khanjaba leiba asina magi punsine na khanjaba Gambi Singha Narasingha Herachandra hairi sine ko mokhoi yamna angakpa mokhoi gi personal life ama leite na khalaga state haibasina moi gi leiba amane na khanjagiba dugumba लुचिंगबनी मकोइदा अखोइना होजे कोकनम थोई अदन मकोइना करम हाइना आइनी या मतंगसिदा पुसनजनी मफम मखक्ति मकोइना मतम सिगी अपुनब मणिपुर से करमाइना सेमगलमी हाइबसे अखोइ रिविजिट तवम संगेबो चिंगी सिनाउ सिंगसिगा मोइ कमाइ लोइनरमी नद्रा मणिपुरना से अवाना लंदारे मणिपुरदा अवार से तरे खुनताए हंदोनो होनब कांदा चिंग द मान चतना गुरिला वारफिया तौरिबा लेदना को अदगिदी देन सिदगी कसारदा अदगिदी सिलेता ढकादा चेलगा सैदांगफम लौदना थुपगा लेरुरिबा मयाम सिंग असे मसी अखोइ चिंग फावर चलिनी एरोप्लेन लेब हुजिकदी अखोइना चिंग फावर हुजिकदी लंबी चपे यादे जो एरोप्लेन चलिदा मतमदि एरोप्लेन लेब नते खोंगना चलिनेबको अदुइ तागदी मतमदु लेब चिंगी मिसिंग असिना करमाइना बिहेव तौई करमाइन लुइनै हाइब मैम सिंग असे अखोई हुजिकी मिरोन सिंगना आइदी रिविजिट तौबा मतम ओइब्रा हाइना खले मरमदि हुजिक मणिपुर थोइबा क्राइसिस मैम सिंग असे अखोई थाजेनदबगी पोट अमा लेरियेबको थाजेनदब पोट असी मांहनगिनबगी दमकता इनिंथौ सिंग असिना करमाइना अखोई चिंगी चिलनाउ सिंग लेरिबा मैम सिंग असे करमबा मेथडता करमबा मेकानिजम दा मैम सिंग असेगा तिनै लुइनै अदुगा सामिन थकमिनै वारिबोको सि मैम सिंग असे अखोई निंगसिंबा म संगे नत्रगदि स्टेट अमा हाइब नेशन अमा हाइबसिदी ऑलवेज प्लुरलिस्टिक नेचर अमा दुम लेरदौनेबको मदुगी प्लुरलिस्टिक नेचर दो मदुगी बैलेंस अमा लेरिबा मदु करमाइना हलमन सिंग असिना करमाइना बैलेंस तौरमी हाइबसे अकोइन हुजिकी मिरोन सिना आइदि तमजनिंगाइ ओइबरा हाइना खले अदुना असिगुम्बा कथोकपा अमा लेबाकिदमक्ता हाइदि अखोइना ngasi लेपगा वा खर गांगजरिबा खैदौरिबा मैम सिंग असे ब्रह्मागी सरुक अमा ओइना लेरमगदौरिनेबा मदु मैम सिंग हिन तौरमद्रगदी ब्रह्मागी शिबु मोइनदि शिबु हाइबने स्टेट डिस्ट्रिक्ट अमगुम्बगी टाइप त मोइ ट्रीट तौरमबनेबको सि ममांगदा मैमना अखोइगी चौरजेट माजिकी अदि करिगी मोइगी आदे वरी मैम लेग्रे इतिहास की को सि मैम सिना हिनबदो सि मफम मतम सिना परमिट तौदेना लौई मरमदुना अखोइना असिगुम्बा लुसिंगबा से मसि पॉपुलराइज तौबा अदु पॉपुलराइज तौवे हाइदना सुमना ममिंग निंगसंग नतबा अइना पामजरिसिना मखोइना कमदौना मणिपुर असे लेरिबा एथनिक कंपोजिशन मैम सिंग असे मागी प्लुरलिस्टिक नेचर असे मसि कमदौना बैलेंस तौरमी को करमाइना लुइनी अदु करमाइना थमी मखोगी रेस्पोंसिबिलिटी करिनो हाइबसे अखोइ निंगसिंगबा मथौ तायना खले मरमदना अदुगुम्बा निंगसिंगबा ngambagi wakhalon amadi madugi balance tawba ngama kaasida manipurgi integrity gi issue manipurgi leriba
ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ PAP ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ 6 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ 6 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ 6 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ PAP ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ RAP ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯎ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯅꯤꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯅꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯃꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯦ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯦꯝꯂꯣꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯑꯃꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯝꯂꯣꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯛꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯠ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯗꯨ ꯑꯣꯕꯦ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯝꯂꯣꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯦꯝꯂꯣꯛ ꯄꯦꯊꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ प्लेटो होय करी होय मागी फेदो होय के होय मयाम सिंग असिना माजी स्केप तौनब हायेबको ममि नंग सैन तौरो स्केप तौरो चेलो हायेबको मा चेलो आई चेलो मरमदी अइन स्टेट की लोबदी ओबे तौवी बट एट द सेम टाइम लो दो फत्ते होंदोकदमनि हायबगी आर्गुमेंट तौवी हकसु एंगोंद लेयबा अदु होंदोक पगी आर्गुमेंट तौवी हक लेबा एंगोंदा होंदोक्त्रिङै मतमदा चनरिबा लोदुना पीबा पनिशमेंट नत्रगा मदुगी लोदो मदु इंदबा हायबसिदी आई स्टेट टू चैलेंज स्टेट अमा द चैलेंज तौबनेबको अदुबुदी अइना ngaकदबनेबा अदुना स्टेट ना पीरिबा हेमलोकसे आई थकनी याना माथागा मा सियबको मसी याम फावबा सोक्रेटिस की मसीगी डायलॉग से मसी हेमलोकी ड्रामा से मसी यामना फाव अदुगा सब मानेबसे PAP से फतबो ओरमबे यायबा और RAP से फतबो ओरमबे यायबको मसी लौथोकदबनी अदु तौगदन मसी होंदोकद अनदर लो अमना सिंद्रिबोक्ति मदु चनब ताबने मदुनेबा अखोइना स्टेट की लो अमा हाइबसे फत्ते न क्लेम तौबदी याय क्रिटिसाइज तौबसु याय अदु होंदोनगदबने हाइना होनबसु याय होंदोक्त्रिबौददी मदुगी पोतुदे अइना ऑपरेट तौबदबने चनरिबनिनको मसिनी स्टेट की प्रिंसिपल से आई स्माइन सुम थमसेगे अदुना कोइना पोतु नुंगाइते मा लाकपदु तौदे हाइतरगसु हाइरिबा लोदुदी लेरिबनिनको मदु मागी लोदुगी मथौ तौजबनी मदु अखोइना आई सुमाइना आई थमनिंगे होय सर मखा ताबदा लाक्सनिंग इसिने कोइगी इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर फोंदोको वफम अखोई मोंग चादना मिसिंग हेनगलपन खुनाई अमसुंग लेंगा किनिंगाई उइरकले हाइबा वफम अखोई दिल्ली द पांथोखिबा अखोई प्रेस मीट पाउगी मिफम अमदा फोंदोखि हाइबा तारे जा हारि पाउसितदी अखोई कमाई येंबे अखोई मणिपुर हुजु लेरिबि इशू असिग मदि लेनबा पाउ अम ओइगने गंजे मसीनी याम लूरिसि मसीगी इशू सिनी मणिपुर दा अददा अमरोमदा लुई अमरोमदा लाई को मिकोक थीबा हाइबा मणिपुर दा मिकोक थीबा हाइबा सी 1891 1911 मनि स्टार्टिंग मागी लेबनेबको मिकोक थीबा होरकपसे मणिपुर ब्रिटिश ना लाकपै के तो मणिपुर की मिकोक थीबा होरकपसे सही तरा की मिकोक थीबा सिदैदा मिसिंग हेंगलकपा हाइबसे हेंगलकपा तारगदी सही तरा बुकी मनुंग लेबा मिने हेंगदौ नत्रा माने संग हायकांदा मिसिंग हेंगत हाइबसी बोबा आई लॉजिक नि क्वेश्चन सम लालंबे सम बेबको सही तरागी हंदकी सही सी 2020 द मिसिंग थीरे को 21 द थीरे 21 द थीबसिना 31 द थीबद हेंगकदब मी मसिंग से सही तरा बुकी मनुंग लेबा मीने मसीदा सही कुन सुबा मसीदा सही कुंथा सुबा सही यांखै सुबद हेंगलक्तब तारगदी मोइसिंग दु काइदि लांपनो हाइदी हाइबा थीबा मसंग द्राबा माने एज याउरीदना सही मसिंग याउरीदना थीबदको अदुना अदगिदि देन सही तराबुकी मनुंग हेंगले हारगसु मागी पॉपुलेशन की बैलेंस अमा लेजरियबको मी अमना सही अमदा अंगांग क्या पोपा याय वरिबो अदे हेंगलकपा मीदुना मी अमना सही अमदा अंगांग कुथा पोपगी मोंगद लेरमदि वादो दुम फरक तारेदनको थाइनगी कनो महाभारत की मतमदा मसा चाम पुए कनो तव हाइबगी वारीदुदा ओने लाखदौरियबको अदुगी फिल्मदु दि प्रैक्टिकल दि ओइदेदनको
aduna sidi yam amorom da tauge haragadi yam laiba poni 1960 da thigi badugi da 60 dagina 61 dagina 71 da 71 dagina hengalai misi kayano kamai tau si loimak laiba pone buko aduga haiba pot mem se deport tauba kamai tau buno kara waida hondok pono kedobuno haibudo state ki labor regulation mem singa sina masi chana ra kandu da dum oijabe ya ba poni anna lady ba pot ase amarom da lai amarom da yam luba issue ni aduga missing hengalak pa haibasina magi hana lejari ba lamsibu ngangla iba lamsibu puraga la iba semgala iba mayam singa se masideda threat towa ko masigi akiba lebhum leiro idara ta kai ka do haibana simga mayam singa sidi adum masana phawum thokone ko adugi aphawbu se leriba state ki leriba law na karmain regulate togani karmain masana hangani karmain semdokani haibudo khoi khana batabani aduga masidi tawgena khaladi ko masi yamna adum amarom da like re adada akoina tawgena khal state su leraba tawgen su yaraba si tawdri si kari kino kanana masi da protect tawri ke sai sine ba yam lu ise haidi missing se unnatural oibo mong da population increase tawrak puse ko masi da kanana support tawri no haiba pot am later institutionalized support to hengale haiba posi state ki mi khakta dum hai state pai lenga pai sum haiba ko adu hengale isi hengala puda check tawui sakti pari ba makhoina hengala eju haiba aduga check su tawdabasi karino adu tagadi karaida no hidden agenda amada kanana protect tawraga hengala ino haiba poche masi yam maru oi saisida ne akoina nainaningi ba area se maram masina loinamak data laiba poni idai laiba poni ke sunate sahi taragi mathakta laiba mi na machine henga pe yaba nate adegi mi gi pokpagi chang wang mulana henga pe yaba nate population science na tongan ba subject am lai ne ko mi sahi tara da mi kya bo henga pe ai mi kya si be mi asubu henga yai haidana loi le jeri bane ko adugi data dugi manung da dum hoi mi bani na error laiba ama ani keto kaching gi wadon tongan bam ni adu loi yaba po ne ko aduna mase tawroi na tawdaba kangbu amana laiba ki salai di aduna ni thoiba issue se lebak salaiba haiba se yam lukre lebak salaiba sida taw chindana nu ngangba aduga tawdi tawroidaba adu dum ngangba adum tawroidaba adugi poni tawgena khanba lenga amana salairagadi adum masi ka suleba issue na te na I swaina thamjege je makha ta do laksening si koi huji manipur da tholiba maitei amsung kuki gi marakta yamna tamthiba thawdo kya thokibolo na sahi ani henjilaglaba irang ase huji pholo shinma ngamdana leireza adubu marak si koi ngarang khang khangodana kangpokpi dagi pot puraga thorakhiba truck ama koi keithel manbi military colony mafada accident thokpadagi koi alu marakta yaurakhiba koi maitei driver ama koi shokpadagi kuki fruit ki miyoi singna pateng pangaga layeng duna koi border security forcing ga pullaga koi hospitalize tawkhiba pukhat khibi mateng pangki haiba pausing yauri haiba taraba hai pausi di koi kamai yengbe ju lady film je distress haisi thajadaba dagine ba mana alu mak to la ise alu oragadi maso orwena adu laibak thibadagi ma accident thoe yaurame alu bara alu marakta adu marai phabana amuksu magi life to di save tore ko aduna miyoiba ama oina miyoiba amabu kangadabani haiba wakalon se masi international humanitarian law haidana sulegi dana ko samna lanpham amada lan choknare ai yekna base ado lan choknari ba ma khulai su yaudre makhong su te makhu su te ada mi do ina khulai paina hato kadra natraga ma sep to kadra adu ma bu aina kapa natraga hat pai ai khutale matam du deida adu aina mi ba na ma si kan gadra masai si da ne international humanitarian law aina ma haidi law puna maki ma yok si lan haiba si da hana bi ai suna bi adu just di kana no ini kanam to su udre bu ko adu adai du ne ba humanitarian law nam thole si masi aina self judge to jadoi ne ba ma ji hat kada hal oidra haiba si adu gi question of magi justice to adai du da lakpa mali aduna ma bu so e na re kole ma khulai pai bu sang pun te ama to munde adu masi miyo ba haidu da makha pole bu ko natra aina kanamta uroida ba jaga du deida aina kanamta hatbudu aina kal azu yaba kalakta su yaba poto aigi thamoi du na ma si miyo ba mane kantar ga de that is madu international humanitarian law do applicable oire adu kari gumba ina ma si hato ki targa di humanitarian law do applicable oidre bu ko adu judge du di kanan oidori no ma si humanitarian oide judge di aina no oije pata ba natra sai si ni sigi posima ai
sumain sugumba khoi sidagi di akoi tam tamna trust se trust deficit se masi akoi mangal la kanda sumain la akan sida khoi punna ko personal level dagi mayam masi thawak tawum sange aduna mana huzik lai om kalai sa phaba ni haitare ne ko punsi ama hinga ise me bagi punsi mon yam khar poni matar mazuki dana lotana magi trust tu leita dana tong ma dana bora marak ta alu makta lo laini ado alu marak tu laibak thibuna alu ondha bada ma yaure soe sokpudu amu ngasai gi laibak phaba haitare ko magi live tu di sep tau bagi keno da amu lakre tawra ko adu moi sumai tau dana aphaba science na symptom haitare ko sumba khara lakpa se khoi aphaba ne na khoi welcome tau ba tabani aduga khoi leriba sugumba trust deficit mayam ama ko si mang lu na saningi mai upningi ba lu muk yawningi mayam singa se masi khoi wakhal dagi khoi psyche dagi manghan gi ba ngamba resunu haibo phum si ai sugumba mayam sing si dagi laku khoi ngamhan biu haina anmai thongni jage haitare oi amno ngai cheu ja losilak buda laksini si khoi gi BJP gi MLA sing ima manipur gi damag lepli haibai khoi gi thang kendra gi khoi MLA tongram ro bindro na phongdo le wa phom hai wa phom si ga khoi losilak poino ja kamani yemi manipur gi MLA manipur gi BJP gi MLA ima manipur gi dam te lepli de ma lepta di makka kana gi lepkani wari bo ko tawri punam makse mo gi miyeng de di ima manipur gi ni haido ni manipur gi prasana pam da bai duna tonga ba mi ko ado ima manipur gi lepi haidana lepi mo shu manipur masani manipur gi dam te lepta di mo kana gi lepu ni wari bo ko ado mai perspective ai da tare ne natra pas miyeng ai du ne bo ko mana lepi sumai lepi aina sumai lepi si ju manipur gi ni nang sumai lepi si ju manipur gi ni haido di hayeng people do na adum decide tau jagada ba wane bo ko ado praja sing asina nang na hayo ina thaji de du hayeng magi election gi kari gi adu ada mayam sing lak jagada ni ana masi ngang wa yam lu gra rain ti hayeng kari udu no khang monate ngasi BJP gi ima manipur gi dum lepi hai ba mi se si ju hayeng BJP gi oin leiduri ba leiduri hai ju ko tamanga monate bo ko rain ti gi posidi khoina masi de da yam kana wasu kana nganing dre adu tawi punam maksidi manipur imagini haidradi kanagini haigini wari bobo ko adu ni aina thamjaning musi yam nungai je oja gi sil lama tam ga kai thok bi dana si notice window na sanduk saba ayuki news analysis program da matam sa lembe to na saru ya bi da mu oja bu somu kan kai khunu busari aduga miyeng tabe puno pusu amuka nei kai khunu busari